Weru TV. Na mwaka yo 2022 beta WINNIE wa KINGERU tukiambiriria ni ati mutongere wa kiama kia ODM Raila Odinga kiariria mucemanio yo gishigo kana yo ishigo kia gikundi kia Afrika kira kithairwo na moroto yo kubangania motungata ya Amerika terecha Washington hawete nthuro ya Kenya itayari kuatanira kio kira demokrasi twanya twa biashara na kuatanira kie kuritaniria biashara na nthiguru inge na nionto hatira bokareka wona kuma obisine nyumba yithurano bia tariki 9 mweri jwa 8. Normally a trainer of political parties back in discussing ways and means of opening up Africa for trade. We do not want aid. Africa is the richest continent in terms of resources. Paradox is that it's also the poorest in terms of living conditions. And we want to change this. I'm talking here as a Pan-Africanist and an Afro-optimist, as opposed to Afro-pessimist. So we are saying we want to, of Kenya, we are starting a new chapter in Kenya. Of the elections of 9th of August this year. And we are going to be open to business. And we want to create a conducive environment that will be able to attract people to come and invest in Kenya. We are saying that the terror of aid is gone. We don't want aid. We want trade and investment. That's what we want. We're going to create an enabling environment because you know that one of the major impediments to investment in Africa has been some factors which include, for example, infrastructure, poor infrastructure, high costs of energy, bureaucratic red tape, corruption. Some of inhibiting factors that have seen that investment in the continent of Africa. We are going to address those issues so that we can create a very attractive environment, new environment for people to come and invest in the continent. We don't want aid. We don't want aid because aid has been pumped in the African continent. It has become a bottomless pit without much to show for it. Do not have debts. Countries became hippies, highly indebted countries. Tugietana mbere ni ati WINNIE kivuti muruiriete kiongavana kaunti ya Embu na amenerete bonene thirikari ya kaunti ya Embu ikirakuanire mikwagirithio ngima wa mwiri kwithirwo tinda wane nyithimi na kugotongeria boite mwanya bubatere kuthiolonka sub county ne chionde otira kwina mirandi ya wete na mbere ntere chionde no nturutererwa mbere irotieletwa nyuma mwandiki wetu wa Nteto kuma kaunti ya Embu Rita Mwaniki wa Mushiri na shuna njira indaya.
Ruvonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ rũkoretwe rũgũmĩrĩtwe nĩ mathĩna ngũrani ta gũkorwa gũtarĩ na ndawa iria ciagĩrĩire na ithimi cia bata thĩinĩ wa thibitarĩ ngũrani. Ĩno nĩ ĩcũngagĩrĩra andũ aingĩ gũtura maũtungata ma bata na ũndũ ũrĩa ũthĩnagia ekari aingĩ a kaunti ya Embu. Na varia ũrĩa ũrenda gĩtĩ kĩa gavana wa kaunti ĩno nĩ Welen Kivuti arauga ĩno yumanĩte na ũtongoria mũcoku thĩinĩ wa kaunti ĩno. Nimesikia watu wamelalamika zaidi mambo ya afya. Nĩvoroma gũgĩtuĩka atĩ ndawa itekwo cia na nginya level 5 ana kana level 6 kana level 0 I don't know. Nĩtwagĩrĩirwo gũkoragwo twĩna ciana ikĩremagwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ nikiwa governor gũtembia ikaura anaendururu. Wa ũguo Leni nĩ ũrathi na mbere kuga atĩ mirandi mingi ya ũthii wa na mbere nĩ kwamĩte makĩria mĩena ya mberetherero na mbere igũrũ na varia arauga vari bata ya atongoria gũkorwa maumĩte mĩena ngũrani ya kaunti nĩguo gũteterera ekari a mĩena yonthe. Gĩtĩ kĩauma Runyenje gĩthiĩ mbere north gĩcoka gĩũke Manya nginya tũthondeke mbeca na indo iria igũkũ akorwo nĩ makandamia tikwendagia mbũni tũgekĩra factory yake gatũngĩturwo na mbia cia kaunti ivo. Na varia ekari onthe maratarwo gũkorwa makithura atongoria arĩa marĩ na kĩoneki kĩa ũthii wa na mbere no atĩ tĩkũroria kĩama kĩrĩa mũteti ararũgama nakĩo. Nĩũndũ tarĩu twaroria andũ arĩa twathurire 2017 wanarĩa twathurire na kĩama kĩmwe nũndũ hĩndĩ ĩyo gũkũ ta Embu twekĩrire suti amwe nĩ marutĩte wĩra wega na amwe matirutĩte wĩra wega ona vanini. Twaroria atongoria etu acio twathurire na kĩama wakiugia ikuo kaunti ciĩngĩ kwĩyo tũrona marutĩte wĩra nginya andũ ao magakena mwega. Koguo ti kĩama kĩrutaga wĩra nĩ mũndũ ũrutaga wĩra tũroreti ũguo na nĩ ũndũ wa ũguo tuonete. Nĩ maragia mĩario ĩno varia marĩ na mũcemanio wa gĩũteti kĩvarori kĩa mĩthako gĩa Kairũrĩ gĩcigo mbunge kĩa Manyata kaunti ya Embu. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Rita Mwanĩki wa Mũciri. Kongina kuni atia kariba kumaterechia Kongo wadi ya Mariani ni bakromba thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi obekira rwikendo tira ni bakona rwiro tumira njesho na inyawetithia mbere urimi pariwa beta kilomita kwe 15 murone yuraju Nteto wone nyethira gavana wa Muthomi Njuki na bekirite wira ne kaita kampeni chiawe chia mwaka yongiriele 17 ati thina ya rwe kaithire kithira ni untu bwa mbere abura kaithira kingakia. Mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima na riboti una njira ndiku. Nyani mumaku ne thirikari eno ya Muthomi Njuki nonto kithima twina kia nikitherũkaga lonche until now tio totano na maumithio ma lonche wa niwasco ebe tukiritia makutano 520 into 20 meters from bara role nkinyagia tole tukugeria gukaira thirikari ya Muthomi Njuki itukujeria loncha ninde mu leure marigiteni makiruthagatya guku nita gutewa twaterwe ndaukira guku ninkinethira gatwaterwo nuntu guterwo ici gutinombi yani ona wina tari ura ni mutungi kaumite gutaru ici na rumite kuraja ndaumiro gatene uguo lathiete guta kogu thirikari ino iku itikuru tuona ona nini nebaite kwithwe teku ndabangite nintethurana ndathira macucu magetabaga lunch na no tutabaga lunch ni bituragia atiri tukuthurana tukithura 2017 Muthomi ni atwirire ni tukamuthura tamuthungira geteni uncio ukuthukaga no Njuki ne bungoli gwa kalwa thiera ko na tutana ruana niyo
au nkinyetia na ntigwa tanthura muntu ringi kabambe kare oguntathurana nuntu gutote thioria nkuona. Atombe tunogokia nini nditucokerete na Nteto nkulukio kathiura mitambo. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Muthenya kwarite na utuko mundune tutigaira nugukena na twakumurukira uria mantu jakari utigakurukirwo inyambi. Muthikire wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV kuza awards iria jakairi. Ringira kameme ka Weru FM kura na TV ere tharagia Meru yonthe nio Weru TV kura na njira embuthu. SMS ritwa kuza utumekire 15601 ucokie biure bina bibiotho na niu kuringa kura ni utheri. Ibwega nontu bagutwitikia Weru FM 96.4 na Weru TV rumuri rwa Ameru. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka. Ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko. Ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru. Ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Ngako watu wageni tueshokerani ati wandi ya municipality ni imwe ya wadi rai na ushindani bunene kikithurano kia mwaka yu na arainya siasa chiabama chiomba kuthia chishumiria bunene wandi nio kina ina kia county ya Meru nontobwa kwithirwa nio ino bisi nene chia county amuna motungata yangi ni kujiletia rwiri kathomba baite KMCA MCA wakaita Elias Murega akiomagaruka wito chwa itikio bunge bwana Thimenti naye tiete nkindano
nene ya rwiri baine gweta wandinge iwande motoria Nyanki West rinya yoe no shindaribu nene tutegera siasa cha wandi chwile mwandiki wetu Nteto Kinyana aranirete na rwiri na karibasho na kine yichunje kia mbere keronorora mwanya tangurutano cha wade. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti 47 nthigurune ya Kenya iri kaunti 12 iri na isigo bunge kenda ta Biobore, Igembe South, Igembe North, Igembe Central, Imenti North, Imenti South, Imenti Central, Tigania East na Tigania West. Tugikunira gicigo bunge kia North Imenti, gicigo giki kiri na wodi 5 iria ni municipality Ntima East, Ntima West, Nyaki West na Nyaki East. Kiri rugono ruru rwa mwanya turitegera ntangurutano chegete kia MCA ndene ya ward ya municipality na Nyaki West. Ward ya municipality iri na nkorokia ringi kura ngiri 22 na MCA gitenerere ni Elias Murega. Ndene ya ward ya municipality nkegweta inkai kuri na ntura ta Kinoru, Kambakia, Kaithe, Koje, Mjini, Majengo na Karumanthi. Kuri na ngoge irachijikanite ni tia MCA ndene ya mbunge ya kaunti. Mbere ni uthondeki bwa sheria. Baba ni bobaritaga jamwe ja mawatho jaria akari babatere kuthingatira. Kubarungamira mbungene na ritwa ria chomba representation. Ajanio MCA atetairaga antoba ward yawe kenda bona kiria batinakyo ta barabara, dawa, sibitare kana gwikirwa nduji. Gutega bora thirikari ya kaunti igutumira mbecha cha mwingi. Ajanio MCA ethairwa akiuria biuria kiri mirandi mwanya mwanya ya thirikari irerio. MCA ni abatere kwithirwa ari kirindene ya kamiti mwanya ire chiethairwa ire mbunge ta kamiti ya kigina, ugima na barabara. Ngichemania na MCA wa igitenerere Elias Murega ari ndene ya mbunge ni agutariria ombani bwawe ndene ya wathani bwawe. Aria nkuruki ethiritwo akiuga nombanite kwaramia na kinya kwambiriria barabara ire itare oburu. Kiu ikio kiari gintu kia mbere go open up municipality kiri road network. Ugeta Kinoru iri chonde itumbere go open na tomba kugita njira chonde more than 30 feet. Na njira ire tomba kwaraniria na other agencies. Ja imoyo omba gwikirwa rami emenani na inge go connect minus na area. The same indezerenda itanjira mupia jogeta ngweta Mirimani hospital gwaki Thaa twakoborere na twetekaniria na uria wakite more than 20 years na njira ere other izi igo connect njira emo twenge njira enge nere area opposite ya Simbawezi njira e connecta kuma gweta Maroa kwina matown ezi hospitali ukone kigitiro upgrading ere njira etare o completely enge I dispute ya leo zara menani gweta gundu gweta waro nyambo njira ya area dispute na Catholic na ingwira wo mono bishop mukathe bishop no tunombere kwaraniria na Zero Industries na betikiria twitae njira eu tha njira ego connect area eu the same na njira ya Ronyambo gweta na Maua Road. All these bypasses through coordination mbere ya wananchi, county government, office of physical planning na infrastructure na oni ntongeretie. Nkuruki na igikanite agitetera muno a biashara. To business kugwata na inya research yugaga 3-6 months no ithiro ikende gitatia irungama kwa wanda ugaitwa mbuge kau mutongeri othuri lazima igwe bange ibo na gutete ni okuririkana iosk bia county enda bera bo mpaka nya tukagita modern viosk a priority kireoni na kaire tukaria na biashara ta inde ndaba batembe through the county government non to itu tukurukaia budget ya inda protected ensure budget yokurukwa vioski ekureto from the executive ugeta taskis itwakite viosk ugeta makutano aria bia kobolinya bia maiga na aria nchiariri ikwa itombere gwaka na twaraniria account twakainya Kinoru aria au sibitari akwina sibitari ya Kinoru. Elias Nkuruki ni agerete gukiria ugima bwa mwiri iraitie madaktari kana reba union cionthe kwithirwa igitonya kana igietakiri rigo strike
kwena petitions ndetete aza more than 4 petitions cia mantu za health sector mbere mako welfare ya antu baba madaktari na one yale kuongera madaktari muchara na ba protecto kire promotion ciao na bomba gwita in the environment ye enjega aza na kinya gucokia ithaka biria biari bire gutwikithwa kiumbe gatega ithaka biria bingi tukize biari bikuiwa ande oni initial mbere twetera report inde shwere ngugita search na ithaka bimwe tomba kugita kwambiria mantu ikenda to protect na ikionda na ngo kwerera kera nara kambakia itombite kwambiria dispensary ikenda to protect the community land yeu turemwe nara bakaga itombite kwa kanyamwe ikenda to protect kithaka yeko kithaka kiu nande already ithaka biu be protected na kongwa cheke kieni kiari gia factory nonto bi beyond they were ready for grab amwe na gwaka irasi bia ECD bira birerungu iya municipality nitombete gwaka irasi gwita ugeta DMB ugeta Meru primary ugeta aza Moru Muslim itwakite irasi akwe every school gia ECD itwambere tia ECD from the scratch tomeakira kirasi arebrare tomeakira bioro na tomeakira kitchen riri nirio iromba ria Elias Murega kiri MCA uroka thurwa kiri kithurano kinene kizite romba ria kwa kiri urio ukae wakanya tutongeria municipality number 1 kwe miradi ira yombete kwithirwa etithiri kiri period yeu ombe kuthirikire nonto miradi te Murega miradi ni service kwa service kiri mwananchi municipality number 2 ne ombe kwithirwa at least akirobe kukaria mwana biashara wonde ulio gwitira ngugi municipality na akaria ritinguge sana nonto thirikari inya ritinguge bai bagaia bobatetera ko inya bongwa pombe kwithirwa bekarua na more specific kiri madaktari ni aroiri bariko baciumiritie na Weru na kuonekana kiri gucua giti giki kia MCA municipality ni kiri gicunci kia biiri kia rugono rwa mwanya ntangurutano cia wodi Rwangiro gima thirikari ya kaunti ya Meru runguru otongeria bwangavana Kiraitu Murongi ni rukinyite matalia manene ya meyana ya maramu tira mukari wa Meru no kenera ri winjia na kuona tungata na mpwego tena goro na nkulokia te kuthinika obokinyela amuna weti na mbere boni wa kibwa wandira yomba kumamone achie magana yele ya 50 chibitarini ya Meru level 5 Murandi yura yo tumirete milioni amana ya ya 50 na wakibwa dispensary 50 na mwanja maternity njero 17 nyomba ya kumenyera achie baraba kwendo menyeri boeguru niyo ICU nenya HDU na kuloki kuongela ritingoge machibetare ni otira omwachi na kuona mumutungatiri ni riboti ya mwanya yo tariria weti na mbere rwangine rogima runguro tongeria bwangavana Kiraitu Murongi Gwaka gita ka miaka 4.5 thirikari ya ngavana Kiraitu Murongi ni akite chibitari 50 na Mugwanja chia dispensary maternity 17 na dieta inya iria chia ki mutwate Madara Timao na Githongo na laboratory 3 rungu dwa miaka eu mbere wananchi bambiri complain check the facility first. Kire wathani bo bwangavana Kiraitu Murongi chibitari ya ngoroba 5 iria ya kichibitari nenene ya Meru Teaching and Referral Hospital na iria ya ki na mungana juambecho chiringi milioni 350 nereketie nekethirwa na itanda 259 biria bikanyi ya mutitikano jo munene chibitari neu mieri witi na tutumba ngavana tumba kuthiria ngui cionthe abangite kiri mieri ereti kuko tukuwa ngavana wetu no mwanka ongelo miaka 5
Nkoroki ni agwaki ICU ya Kinandi, HDU na chibitari ya kurigita na kuthinja mpigo neo na unit na dialysis center iria iri na mashini ya 11 chia kuthambia mpigo. Chibitari iji iri na ataalamu ba gutungatira jie riria ni etagari ari nene kiri rwangiru rwa ugima bwa mwiri na iri na wandi ya mwanya ya kiemumwe rutereru. Neka ni na mwachia ndirumite no ikirua abwithirwa operation ikirua bagetanda ka ICU twamuthamia twamureta mutindwa general referral hospital na iturajire tuona itanda na mwachi na wita akiana wabo bwega Tiri guchuanta irachi ya kuonokia mioyo ya kariba kaunti ya Meru na ageni baria bagochwa utungata chibitari neji. Thirikari ya ngavana Kiraito Murungi ni aruguririe antoa akuejanira ndamu iria bagweta Meru Blood Transfusion Satellite Center iria iri chibitari ne ya Meru Teaching and Referral Hospital. Gituo giki kiomba gwika miuko ngiri ĩmwe ya ndamu na nĩonto boria bunyianyitie makarikaja ikuo biria biumanagia na kwaga ndamu. Mwaka-inĩ jwa ngiri igĩrĩ na ikũmi na jwa kenda kaunti ya Meru nĩ yamakirie baingi nyuma ya kugwetwa itongeretie na murimo jwa nyimba untu buria bwatumire ngavana Kiraito Murungi akauga nibu bwatumire bambiria gikaro kia kuthima na kurigita murimo jio. Mbere mwajie amba gwetere ithimi ni onto biatumagwo Nairobi na bu ni bwathangikagia mwajie kinya kimathuganio no gwako gwa cancer center iji iria iri akui na Meru General ni kuthitie manto jabo nene na kinya kunyianyia ikuo bia nyimba. Ibawita tongele mandaktari. Last year alone tuandikite new health workers anto akwingi 500. Nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru nayo gukurukia rwaria rwa nyimba Neru the Meru Cancer Bill iria yejanite njira ya gukiria urigiti bwa murimo juu utwiria bwa juu ithimi na umenyeri bwa jie. Thirikari ya ngavana Kiraito Murungi nandi ni athurite kieni kia eka 2.5 akuwe na chibitari ya Meru General ni onto bwa gwako gwa agikaro gia kinandi gia kurigitira murimo juu. Tukona mantia maingi ya ikarika ya under framework iu ya sheria tukurukiri ya cancer na nio ika empower nyamantu ya ku raise more money. Na kuringana na uria thirikari iji irikitie kathari kirindo ya murimo juu na ndikinya thirikari nene ni ambiritie kuwejana uteithio na ikambiria gwaki bwa cancer center ya Kinandi chibitari ya Meru Teaching and Referral na igatumira mung'ana jwa chiringi bilioni 1.6. Nkiripotera Nteto chia Weru TV ndiako adietwa ni mwirigi wa Charite. Mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka muthenya rwari na kunenkanira certificate cha tigiti ya muchunjo ya kiama kio kia Wiper kia gavana senators na inya yumbebe kurukurire itebio na kiama kia kithurano kinene kia mweri yoina na mwaka yo. Okay, well done. So we proceed with the others now. Next, I think we will call Mike Sonko Mbuvi Gideon Kyoko. Thank you. Wish you the best. A sure winner. Thank you. Thank you so much. Chirao Ali Mwakwere. I'm happy, Party Leader. Thank you for calling us on short notice. We will work with you and we will pray for you. Tuendeni kwa magoti, hii kitu tuimalize asubuhi. Ama mnasema namna gani? That's the way to do it. So, Party Leader, you forgive us saa zingine tukikuwa watoro on your behalf. Utasema tu hawa watoto wangu wamekuwa watoro, muwasamee. When we say that we know that the Azimio Party can only become what it is and what we want it to be
when you are fully incorporated. Mimi yangu nimemaliza. Mukifanya makosa, tuliona jana mtu mmoja ndugu yangu anayempenda sana, mbunge mwenzangu kule, akasema sijui nitafanya. Tafadhali fanya. Kura zinazoletwa na yeye tunazohitaji kutoka pande yule, Uhuru Muigai Kenyatta ako nazo mfukoni, atadeliver. Anazohitaji ndugu yetu Raila, Kalonzo anazo mfukoni, atadeliver. Raila, the fifth president of the Republic of Kenya, with his deputy Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na sio tafadhali. So leo tukaona tuwaite, we want our first group to go out and be victorious. Na mshinde mkubwa, mkubwa.